Oke guys, kita mancing lagi ke spot Sisuru lagi guys di Lewi. Naon itu nya Lewi teh? Lewi lah poho-poho teh ingat tuh Lewi naon guys? Oh Lewi Jawura asal waketang guys lah. Kau nama persiapan heula. Lewi tadi lur pergerakan tuh. Ayo nama cuang video budak we. Tuh perjuangannya Jang. Iya perjalanan Lewi Keresek asal nama gitu menghilirin muara dan itulah sekolah dari sugan daikeun tah ngojay ngalapoping mengangsang gaya mancing mania ngala aduh nyajen gini udah daikeun tuh bocah tuh ulah itu aya nu rakit aya nu ngojay pada Jang eta poping nu ngait udah pesakan wah gede kembali lagi guys WTD diendongkeun sabaraha poe jadi dia ning jejerna lesot Jang bukan panging bade ngalung teh pangadon lesot ampun teuing ieu jejer teh oke tuh ngalung tah guys mungkin sakit wae lah jika nama pergerakan hari ini mau boncos kusabab kalah video we budak tah baju beureum diakhiri we pulang jam ke sore kicau 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 mania kicau 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 mania ya budak baju beureum bari ngagandong ransel kicau 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 mania kicau 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 mania ngilang pujang mah lempang ke bawah ayo aing tidak rumput deuleu goblok